Newsway. Sa headlines kan mga barata sarong Chinese na negosyante sa Nagasin Camarines Sur inaresto kan Bureau of Immigration huli subod sa misrepresentation. Punong barangay kang Concepcion Pequeña sa siyudad kang Naga ma-file in motion for reconsideration matapos patawan ng sarong bulan na suspension. Shooting incident sa Barangay de Rosario, siyudad kang Naga. Padagos pang iniimbestigaran kan PNP Naga. Naga College Foundation College of Accountancy and Finance Day 2026 matrayumpong natapos. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Mike Angeles. Inaresto kan mga tauhan kan Bureau of Immigration Manila ang bistadong negosyante sa Nagaasin Camarines Sur huli sa pagpapabistong Pilipino pero subod Chinese national basado sa record na nakuha kan Bureau of Immigration. Yaw niningon yan sa pangataman kan Bureau of Immigration. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ang Chinese name niya, based on our records, is Li Xiaowen. Pero as it appears, meron din po siyang Li Chuwen. So, but based on records on his arrival, departure, and entry and sojourns in the Philippines, ang kanyang recorded name is Chinese as Li Xiaowen, Chinese national, aka Ramon Lu Di. Ini ang pagkumpirmar ni Sir Josephus Ohano, Alien Control Officer kan Bureau of Immigration na sa siyudad kang Naga matapos ang pag-aresto sa sarong negosyante sa Camarines Sur na mas bistado sa pangaran na Simon D. Nagkaigo sa buot ng misrepresentation matapos ipabisto niya ang sayang sadiri na sarong Pilipino sa ibong kang pagiging Chinese. Igwaman ining late registration sa Philippine Statistic Authority bilang Pilipino. Misrepresentation because subject is a Chinese national, then nirepresent na yung sarili niya as Filipino, and na-find out ng Bureau na he has a issued late registration birth certificate as a Filipino. Apo. Basado sa record kang Bureau of Immigration sa siyudad kang Naga, taong 2012 ang huring pag-report ka nasabing dayuhan sa saidang opisina na iuman na silang pinagsumiter na report sa Bureau of Immigration sa Manila na nagkondusor kang investigasyon hasta maglansa rin pag-aresto sa nasabing persona sa sayang tindahan sa Diversion Road, Barangay Triangulo, siyudad kang Naga kang nakalista mga aldaw. Mamatch po kasi ng record, sir. Since time immemorial that he was paying his annual report here at BI Naga. That was in 2012, I guess. After that, there were no more records of his paying his annual report. So kami naman, we keep track on the records of all residents here in the Philippines of foreigners. Then we make a report to Manila. Sa Manila naman po, meron tayong kaming Alien Registration Division, which is mandated by the Alien Registration Act of 1950, which correlates the records ng mga existing granted visas dito sa Pilipinas. Upon checking and verifying, they have validated such na hindi na po nagre-report si Mr. D. So we just let it that way, and after that, gumawa ng investigation yung aming mga operatives, mga intelligence agents namin, together with our alien registration people. They found out na with all his biometrics and the data captures, mga pictures niya, they found out na may late registration sa Philippine Statistics Authority of a Philippine birth certificate, in which is labeled as late registration number 2014-55645, which indicates that he was born to a Filipino parents, which was found out
to be, I don't know, we don't know because it was issued by a PSA. So it's not our bit really anymore, but we only relied on the matter of verifying the records that he has with our Bureau of Immigration database and the records that was supposedly derived from other identification cards that were issued to him by other units po ng ating agencies. Maagi man subod sa proseso ang kaso kang nasabing negosyante, niyaon nganyan sa custody kang Bureau of Immigration antes na desisyonan kung kaipuan siyang ipa-deport paluwas sa Pilipinas. Kami po sa immigration, we give due process. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, inako man ni Mr. Josefus Ohano, Alien Control Officer kan Bureau of Immigration sa siyudad ning Naga, nahaloy na proseso ang pag-aagihan kan pagberipikar sa mga dokumento kan sarong dayuhan, nahaloy na nag-i-star sa Pilipinas, asin dakol naman na pinaglaugan ng mga organisasyon. Who tries to validate, and after which it takes time po, matagal po yan kasi verification of documents takes time, especially if records are since time immemorial, especially with our Chinese po. As you have seen, ano naman po, lahat po ng ano dito are Chinese, di po ba? So it's very hard to document such things na napakatagal ng panahon. They have been in existence. They have been issued permits. They have been welcomed into the society. They have been parts of any organization. So it's very hard. Then comes in the verification process, which is really tedious pagkatapos yung validation po. Sa kasumpay na bareta, huli kan mga kontrobersya sa late registration sa mga local civil registrar, kinumpirmar ni Mr. Bong Aspe kan Philippine Statistic Authority sa Camarines Sur na dakol requirements ang pinagahagad antes makapag-late register sa mga civil registrar. Aabuton subot sa 14 requirements ang kinakaipuhan na makomply. Inabusuhan kan PSA ang mga magiging nanay na tulos iparehistro ang sa indang mga aki pagkatapos nilang mga aki para dain na madepisilan. Sa late registration, actually ngunyan, pag mapa-late registration ka, nakulo ng requirements. Saro din ini sa offshoot katong Senate hearing last year ba kay Alice Go. So, we have to be proactive. There have been changes na in-implement sa loob ng opisina. Primarily, sa pag-handle kang mga late registration. Why am I saying pag-handle? Because actually, ang entry point kang mga documents, bako man kami, bako si PSA, kundi sa local. Ang registration happens at the local civil registrar's office. The PSA is only a repository, so sinasubmit lang. But we have to check, nagkaigwang additional checks na ginibo. Saro naman, sabi ko nga ni, pero may hindi pag nagle-lecture ako, kung mapalit registration ka mo yan, grabe nang maray ang hinahagad. Siguro minimum of 14 na requirements. Sa iba pang bareta, punong barangay kan Concepcion Pequeña, siyudad ning Naga na masususpender nin sarong bulan huli sa simple neglect of duty na pinagsaangat na reklamo sa Blue Ribbon Committee kan Sangguniang Panlunsod, masumiter man subot nin motion for reconsideration. Ang detalles sa report ni Cristina Valenzuela. Nakaabot na kasubagong aga sa opisina ni Barangay Kapitan Francis Mendoza kan Barangay Concepcion Pequeña, Ciudad ng Naga ang suspension order kaini matapos ireklamo sa Blue Ribbon Committee kang saro sa mga empleyado kan barangay na subuot sa iyang naanggutan. Sigon ki Mendoza, kung ang pag-anggot sa sarong empleyado sala, ibig sabihon, dai na subuot pwedeng sitaron o anggutan kang kapitan ang mga empleyado kang barangay kung may ginibo ining dai tama. Inako kang kapitan na naanggutan niya ang sa iyang empleyado, alagad mayo man subuot nangyaring pagpapasupog sa luwas kang opisina. Hababaw subuot ining rason, urog na tamayo man kwartang nawawara sa barangay. Regarding po dyan sa suspension order na yan, aram ko po na igwa po kitang reklamo sa Blue Ribbon Committee, pero po ngunyan po na-receive me pa lang po itong magiging promulgation on the 19th kang sanggunian kang Naga City.
So sa kuya man po, regarding po dyan sa anong yan, ako po mayo po akong ginibong sala. And kung yan po ang sinasabi po ninda na ang pag-aanggot sa sarong empleyado ning sala, well, sa ina po palang kita malugar kayan. Ibig sabihin, bilang sarong ama kang barangay, dahil mo palang pwedeng sitihon ang mga empleyado mo kung may ginigiribong sala. And dahil mo pwedeng anggutan. Dahil man po siguro pagsita, pero ang point kaya duman, itong pag-aanggot. Well, sa kuya man po, ang ano kayan, naanggutan ta po yan sa loob po kang opisina. So, mayo man po ning nangyari na ano sa luwas po, na napasupog. Pero po, yan mga bagay na araw po. Kaya decision man po ninda yan. Ginigibo man po ninda ang trabaho ninda. And for me man po, ginibo ko man po ang trabaho ko bilang sa punong barangay. And sa tuya man po, yan mga bagay na araw po. Kaya sa kuya, garo hababawon because inot na inot, mayo man pong kwartang nawawara sa barangay. Pero yan anong po yan dahil sa pag-aanggot lang daw. Iyon lang po yan. Dai pa man nababasa gabos kang kapitan ang surat, alagad nakabugtak digdi na posibleng masuspender ini sa laog ning 30 aldaw. Huli ka ini, nakahanda man ang opisyal na magsumiter ning motion for reconsideration mapadapit sa nasambit na mandato. Gross negligence, yaon pa lang po dyan, dahil kumapaman po nababasa. Well, anyways man po, iyo man po yan, kung decision po yan araw yan, I will accept po. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, padagos na tinatrabaho ngunyan kan Barangay Concepcion Pequeña sa syudad ning Naga ang development kan sa indang barangay. Arog kan pagpakarahay nin mga educare centers na saro sa mga prioridad ni punong Barangay Francis Mendoza para magkaigwanin tultol na eskwelahan na magagamit kan mga kaakian. Sigun ki punong Barangay Mendoza, ang educare center na lang sa may Greenland ang daipatapos. Alagad may nakaalukar naman na budget para matapos ang nasambit na proyekto. Programs po digdiyo sa Barangay Concepcion Pequeña, ang development po, dagos-dagos man po, ang mga educare centers makukomplete na almost gabos na po. Iniyo na lang po sa Greenland ang daipa, pero may budget naman po yan. Sa samuyang pagbabalik, lalaki binadil sa Barangay del Rosario, syudad ning Naga, kasubagong hapon. Yan ang sinibapang nangenot ng mga bareta, digdi lang sa Janan TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity.
every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students in turn are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mientras na nagkakasibot sa Senado, sibot man ang mga paratinda sa Naga City People's Mall kung paano makakapaubos kan tindang sira na subot naglangkaw ang presyo kada kilo. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Tulong aldaw ng kulang ang supply ng sira ngunyan sa Naga City People's Mall na dain naman ikinabigla kan mga paratinda. Huli kay ni, naglangkaw liwat ng 20 hasta 50 pesos kada kilo ang nagkakapirang klase ng sira, partikularmente ang mga sira na binanwitan. Ang dating 350 kada kilo ng lapu-lapu, 400 hasta 450 pesos na.
Ang 160 to 180 kada kilo ng galunggong dati, ngunyan 200 na ang kilo. Halimbawa, ang lapu-lapu, 350. Ngunya, nag-400, nag-450 araw kayo. Ang galunggong man, dati baga barato, 180, 160, ngunyan 200. Yung mga naglangko, Torino. Dikit kaya ang supply. Yung mga binanwitan, mga arog kaning dara ko lang sira. Yan ang permi naglalangkaw. Sigon kilera ni, kung pirang banyera lang ning sira ang nagaabot sa merkado, iyuman lang ituan sa indang babarangaon. Haros 3 hanggang 4 na banyera sa naning sira ang sa indang natitinda sa maghapon na dating nagaabot sa 10. 3, 4 arog kaya. Dating 10. Dikit lang talaga. Halangkaw man ngunyan ang presyo kan mga seafood sa Naga City People's Mall. Ang dating 60 to 70 pesos kada kilo ng tahong, 100 hasta 150 pesos na. Nagpapakul man sa 350 hanggang 600 pesos ang kilo kan hipon. Depende kung gaano ini kadakula. Sa sugpo, 1,000 pesos na ang kilo. 400 sa kilo kang pusit. As in 300 hasta 400 pesos man sa kilo kang kasag. Sabi ni Nanay Susana, dai nagbababaan mga presyo kang seafood imbis padagos na naglalangkaw. Urog na ngunya nakadikit sa naandakop, epekto kan sobrang init na panahon. Dahil malangkaw na lang. Mare kung dako lang supply ta, mababa. Pero kung dikit, alangkaw. Alangkaw ang dikit man kay ang mga dakop, saka sobradang init. Saro sa mga estilo ni Nanay Susana para maubos ang sa iyang paninda, ngunya nakulang ang parabakal huli sa mahal na presyo kaini, binawasan niya ang sa iyang paninda. Manta dikit-dikit mo lang kinuko ako tanganing aral daw bago. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Ngunya na taon pinagsiselebrar kan Market Enterprise and Promotions Office ang ika-15 taon kang Naga City People's Mall matapos ang rebranding kainihali sa apod na Naga City Public Market. Sigun ki Market Supervisor for Tali Pabinis, dikit sana ang mga aktibidad ngunyan kan MEPO, dakol subot digdi ang binawas huli takabali ang sa indang opisina sa kaipuhan magtipid ngunya na krisis. Pinagtauan doon ni Mr. Pabines na ang gasto sa ginibong pamahawan kan banwaan kanakali sa semana ang hali man sa kontribusyon kang mga stall association sa market. Kung ikukumpara kang mga nakaaging taon, mas dikit subot ang gastos ngunyan kan MEPO asin dakula sinatipid. Ang ngunyan na taon, igi-celebrar mi an 15th year kan Naga City People's Mall. Ini rebranding kan Naga City Public Market ginibong Naga City People's Mall. Si ngunyan garo demure si sa tuyang bakong gayo ta may krisis kita masupog man sa publiko na garo bonggang marin sa tuyang mga activities. Pero si dati ito kan May 1 may nagpasumba kami sa General Luna, nagpamisa tapos itong nagpakakan. Ito pon inapon min pamawan kan banwaan ini po volunteer si mga contribution ni kan mga stalls kan mga association. Kaya bako po itong gastos kan syudad si mga ito kan mga stallholders, mga contribution man sa pagpakakan sa publiko. Sunod po kayan kan May 4 kan Pizza 4 po nagawa parada. Si bako lang po si stallholders sa opisina pigbali mi man itong mga accredited mi mga vendors pigiba mi ito tagaro kalwali namin ito sa muyang nasa kupan. Ngunyan na aldaw si Peña Francia Summer, Peña Francia, sa Peña Francia de Mayo. Ini po si pagsugpo ni ina sa Naga City People's. Ini po kay garo ini si programa kan simbahan na si mga debutong din nakaabot ng September nagkakaibuan ng Mayo. Kaya ini po sa naka-focus ngunyan po ni Panginoon daw hanggang 22. Yung binaryo hanggang 22. Sa 22 po may gawin fluvial pakamisa, misa garo diretsyon fluvial pabalik na po sa Basilica. Ngunyan po na hapon ang prosesyon aliman Basilica pasiring man sa Naga City People's Mall. Sa 21 po ikaw kami video challenge ni karkarantaan si mga aki lang ini. Dati si kanakaaging taon pero by phases. Ngunyan po sarong aldaw lang igibuon. Tipid po, dikit po ang samong gastos ngunyan na at least dakol po ta si
Ini si Bijo Charles katur garo pirang simana yan, garo elimination. Si Samuyang itong dating itong panauming mga t-shirt nagsadiri na kaming gastos na lang dahil na ini pagbisto man po sa krisis na garo dahil kita pwedeng garo magbungga man na maray si mga dahil po nagastusan man dahil na makipuan pero po si pag mirar pag celebrar yaon man girara ito dahil man tunawara sa pagbisto kan sa tuyang pagka 15 taon bilang Naga City People's Mall. Sa kasumpay na bareta, sa datos kang Market Enterprise and Promotions Office, sobra na sa 1,000 ang mga nagtitinda sa syudad ng Naga. Sigun kitali Pabines kan Market Enterprise and Promotion Office, sa inda subot ining tinatawan lugar kung saan pwede magpwesto sa pagtinda. Huli ta may mga designated vendors area man na pwedeng pwestuhan kan mga paritinda sa luwas kang Naga City People's Mall, Arogan Plaza, Panganiban Drive, sa Maynino Cory Aquino Avenue asin sa Kalabaan kan J. Hernandez, alagad igwa pagiraray mga paratinda na nagkakaulang sa tinampo, nasaro sa pag-ulayan kan MEPO, LGU Naga, PNP, PSO asin mga barangay na nakakasakop digdi kung paano ini mababantayan. Ang vendors po, nasa lampasang ribo po yan. Ang vendors sa laog kan Naga City People's Mall igwa, si mga open space po yan, pagkatawan tan lugar. Pero po kahit ikaw katang mga vendors area sa luwas ka Naga City People's Mall, inay po sa may plaza, igwa po ito sa Panganiban, in mga ukay, igwa po sa may SM, itong Girls Sarbancheto, sa igwa pa kita sa may J. Hernandez na pighali naman sa may kantong Abelia, pigrelocate sa may Samuya. Ngunyan na June 18, alauna, ma-meeting kami. Sabi ko nga, i-invite si mga areang Pirak Samuya, sabi concern lang, MEPO, PSO, saka PNP, saka si mga barangay na kapalibot sa sentro. Kaya po si naging urula, pero may area of concern na kami na babantayan para ma-manage ining mga illegal. Bako, si illegal po, dahil ang problema, si itong paburbutwa na sala si lugar, bigla na butwa na nakakapiot sa agihan. Sa police report, inaresto kasudmang alas 5:07 ng hapon sa San Vicente Heights, Barangay Pacol sa syudad ng Naga, ang 31 years old na construction worker na si alias Gio sa ginibong drug bypass operation kan Police Station 4. Nakumpiskar sa sospek ang 7 sachet ng subot shabu na nagtitimbang ng 4 na gramo asin may standard drug price na 27,200 pesos. Kabali sa nako adigdi ang sarong glass tube pipe asin green na canister nin sarong candy. Nasa custody ng ngunyan kan Police Station 4 ang nasambit na suspetsado para atubangon ang isasangat sa iya na reklamo. Sa iba pang police report, sarong shooting incident ang nangyari ngunyan na hapon sa Barangay del Rosario, syudad ng Naga. Sarong lalaki ang biktima kan dai pa pinapangaranan na sospek. Pinagdaraman sa ospital ang dai pa bistadong biktima, mantang padagos pa ang pinagigibong pag-imbestigar kan mga otoridad sa nasabing pambabadil. Sa iba pang police report, pinagdeklara ni Dr. Felita Soriano kan MMG Hospital sa Nabo, Camarines Sur na dead on arrival ang 6 anyos na si alias Steve kan Barangay San Francisco, Poblasyon kan Nabo, Camarines Sur matapos subot ining makuryente. Susug sa report, nagkakawat subot ang aki nang makakapot ang walang kamot kaini sa poste ng kuryente asin ang tuong kamot sa poste kan chapel kan bigla na sa ining nagkibig-kibig. Nagsayuma naman subot ang ina kan biktima na ipasairarong ini sa autopsy. Sa iba pang bareta, Employees Day sa lokal na gobyerno Naga, inaprobitsaran kan mga empleyado ang libreng wellness services. Ang detalye sa report ni Malvin Machado. Libreng pagpapagupit, pedicure at manicure. Ini ang saro sa mga aktibidad ngunya na 2026 Employees Day kang lokal na gobyerno kang Naga na pinapanginotan kang Naga City Local Government Unit Employees Association o Nasilgeya na pinagibo sa Naga City People's Hall. Susug kay Gladys Pusugak, ang presidente kang Nasilgeya, ini ang primerong pagkakataon na pinagibo ninda ang siring na aktibidad para sa sainda mga empleyado. Maski subot nagtatrabaho, daiman kaipuhan, pabayaan ang sadiri. Of course, very important yan. Tama yan. Na dawa kita sub-sub sa tuyang trabaho. Dahil naman girarilingawan sa tuyang salud, pagpagayon.
Kasi mas magayon kung magayon ka and then healthy ka. Enjoy man ang empleyadong si Cheryl kang City Social Welfare and Development Office asin si John kang City Mayor's Office sa aktibidad na ini. Para sa sainda, apisar subot na libre na, nakaka-relax pa. Thank you. Siyempre, dahil mo na nigagastos. Diba? Tapos, bawa nag-work ka, may time ka makarelax. Dikit. Maugma po. Sa once in a blue moon lang nangyayaring may free. Tapos parang na din, pampering day para sa mga empleyado ng city. Dako lang maray na tab. At least nakaka-relieve ng stress din po. Mientras tanto, may iba pang aktibidad na nasabing organisasyon ngunya nabanggi para sa mga empleyado kan syudad. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. College of Accountancy and Finance Days 2026 matrayumpong natapos. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kate De La Torre. Ang College of Accountancy and Finance Day 2026 sarong matrayumpong tulong aldaw na selebrasyon na pig-organisar para sa mga estudyante as in faculty kan College of Accountancy and Finance. Ang katuyuhan kay ni mapapusog ang pagkasararo, maipahiling ang talento sa manlain-lain na aspeto asin magkaigwanin break sa academics sa paagi kan kompetisyon asin sa pakikisumaro sa mga activities. Enot na duwang aldaw nakafocus sa physical fitness, mental alertness asin camaraderie kan mga estudyante. Yaon digdi ang pep rally competition, sports event, board games, e-games asin ang academics event. Very enjoyable po yung experience since pirang weeks lang po si preparation, and then ang favorite part ko po is kasali po ako sa modern dance, and ang favorite part ko po is pag-practice mi po with my teammates, with my fellow members. Nakabuo po kami ng team, nagkaika po kami ng friendship. Ang huring aldaw iyo ang pinaka-aabangan kan gabos. Yaw nigdi ang fashion show kung saan ipinahiling kan mga CAF students ang sa indang poise, self-confidence asin pagiging talentado sa paggibo ng sustainable fantasy wear asin pagrampa sa stage. Naging paagi ini para ma-express kan mga estudyante ang sa indang estilo asin personality asin ang importansya kan pagiging sustainable. Sunod digdi ang CAF Royal Night, gabus nagkarawat sa indang pinakamagagayon na bado para sa sarong bangginin pagselebrar, fellowship asin awards recognition. Our main goal is to bring back the fire of the CAF community, especially having a one-year hiatus. Last year we weren't able to celebrate the CAF Day, so it is our very goal to bring back the enjoyment of this event po. Especially, it is to develop camaraderie, also the leadership of the CAF community po. Actually, nagpalit kami from Miss and Mr. CAF to fashion show. For us kasi, it will parang mas showcase yung creativity and yung confident ng CAF community. Isa pa, para din tawag dito, we want them to enjoy and to showcase their beauty. It is somehow a academic break. We were able to pause, we were able to breathe. Kahit pa, nakahinga kami na malawag. I mean, as organizer, parang hindi naman. Pero for the CAF community, oo naman, ibibigay namin to para mag-enjoy sila. And knowing CAF, more on academics talaga. So, parang break na din namin sa CAF community to. Sa kabilugan kang CAF Days 2026, saro sa pinaka-memorable na aktibidad sa taon na ini. Ang tariyumpo kay ni bako sa nahuli sa mga nanggana sa kompetisyon, kundi huli sa maugmang memories na nabilog kan enterong CAF community. Para sa GNN TV48 Naga, Kate De La Torre, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinuksog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bico Affairs. Dahil maningon i-follow ang samoyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nangiyunot as sinapapanahon.
I-hit ang subscribe button sa Samayang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta as in istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles, as in ini ang GNN TV 48 Naga, News Break. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang swak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today.